pada bandreng alim atau kar bandreng awam tak kira mana. Jadal tu aliman galabtuhu wa jadal tu jahilan galabani. Kula ni kamu ada debat bandreng alim menang atau keng gula mana debat bandreng bodoh kalah atau. Saya rasa ada bu Imam Syafi'i lah alim ada debat bandreng bodoh tak kira menang. Kenapa? Karena dalil ring bodoh setong pokon lah seni kemak ke marah mula dalil pokon je deh. Gula oning ada debat ban orang tak anda mundur gara-gara sebuah arif. Paguli yang ke Muhammadiyah. Gula ngocak, gula tak bisa jangan gula. Muntunda dua hari ni kak berde gabungan. Gula tak bisa mangke. Gula ngocak anak ngibu ni kemak ke. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Mana bisa? Mun maju metang, mundur baru. Ni kedebu ring sepo coba apa mangke. Gula wah keluar kitab, nyaman kitab Nihayatul Zain. Ijak ring bodoh apa keluar kitab kan berarti gula si bodoh. Gula ngocak ni kedalillah wa tasadduqu anil mayyiti bi wajhin syar'iyyin matlub wala yutaqayyadu bi kaunihi sab'ata ayyam aw aktsar aw aqall wa taqyiduhu bi ba'dil ayyam minal awaidi faqat kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan ko wa bi gula nyedekain orang sesobung umur ni kai perintah kor sesuai ban syariat tak usah lek talien tak usah betong hari tak usah telu hari tak usah lebih kini kegun nabi lebihin rang orang kini kegun tradisi kebiasaan ada dalil empon sedikit baik muncetain tarah tak usah anuan talangkong muncetain tarah jadi tolong dalil anda mas langsung bareng-bareng mah ngocak arwah cek pati oncongan Muhammadiyah bodoh rengawa mega moso tak kira menang bener jangan pakai bantai bertambahin santri gule pondok romani kan nih gini pas pada pungka sokon pah buah geger gara-gara bucok pah ngocak kapan pak tangi dinggap berbang apa sokon lagi muslim bucok sokon lagi muslim bucok itu bau na sokan ruah pungkan sokon kan pada buah na bucok ndin ke muslim dia jadi pah sikat sokon lagi muslim bucok dibunuh apaan bang ngocak jak fitnah ke kejong fitnah aja kok muduk di sini dibunuh apaan dibantar ke mabara paha tambah bantana nih seragi muslim apa sokona bucok apa ada apa kemana wala tambah boleh ternyata ke muslim ruang kejeng manis mai temu sokona bucok abal ada pakai pasar kol bajung ke muslim sokon le ketok apa bucok pak bucok kencing manis itu di bodi nabah pada wanita antar ke rumah pangolok sanam assalamualaikum gula keluar jeng manceng tambah hatole ka sokon gula monono itu riga gula ada mah ngebas tang sokon monono arab tak bangunnya anak apa pak mambian ngebas sokon gula monono tak langkong ya non sabora trotor matur kenapa asli sokoi apa asli apa kira-kira bat sujak ni kaki kena kude berarti petenang ya itu boh napa oh tersebar ya kenapa kok sokon ke muslim bucok bang muslim bang ngocak aduh boleh curiga boleh gini napa pandeng kini kebuan sokon guru bucok kepi guru bang ngocak ya Allah tetibuan sokon lah mereka sokok jadi mianda budi mau tata mau bandreng bodoh aja ada batak kiri menang lenang nang nom iya wala iya lenang nang
Padan bedereng laki abini telur, apa bini ne korban. Marah sumpah Quran ban. Ayo. Pas bini bang ucap, demi Allah, tercapa aturan Quran, cerita aturan Quran. Engkau tak bini dua. Ya jangan telur. Ya tak nolah, jangan telur. Demi Allah, tercapa aturan Quran, cerita aturan Quran. Engkau tak bini dua. Itu, cerita bini dua, telur. Ya tak ada botol, lah jangan telur. Ini kan hanya permainan kata-kata. Makan kata-kata saya nggak ngasih mian bisa membut dua orang. Jadi pak sokon ke muslim buto. Saya nggak. Maksudnya gue apa? Boleh menampian odi ning masyarakat ini diikat oleh sebuah aturan. Aturannya namanya aturan TK. Saya nggak ngasih telek ke TK nih kambian. Gi, betul. Terutama tak lakong nyon sabora. Oleh gula mator. Oguan. Darma ya. Abini boleh baik katempang rok bini noreng ngerti lah nyari luar tempang rok bini noreng kayak nggak elek pedis seperti na abak sebagai reg laki takut midin tibi takut ikan ore ngerti letina jad seni ikan lagar mun di noreng mah melolo lebur leburin jak guru jak saking ikan di pakunda apa kan sawang sinawang lebur ni berde ningin colon orang berde mata noreng jadi berde mata noreng muncana abadi bita jeje jadi membian muat kita bodoh binin saya ratin wes guru binin noreng makanya jangan membian mantannya karena melarat untuk melupakan mantan yang paling sulit dilupakan itu adalah cinta pertama. Kenapa? Wa kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan di awwali manzili. Banyak orang, banyak pemuda yang menyenangi suatu tempat sehingga mereka merantau kemana saja yang mereka mau. Tapi tidak dapat dibohongi, hatinya tetap tertambat dan tetap merindukan di mana pertama kali dia tinggal. Yang joma harus tahu diri, mula aban lekan di orang. Sudahlah, jangan pernah menoleh ke belakang. Abas keadaan karena hidup itu bukan untuk masa lalu tapi hidup itu untuk menghadapi masa depan. Bener? Itu cari lele lah. Mon geng le terus bini boleh be. Timbang rong ni noreng bener. Saya lepas tengah apa pelang kena. Oke, wes, nah iya lah. Boleh sapa orang mak depak ngak nikah bab tengka bulan. Jadi mun bab tengka ngak nikah kau tupai ngak bener. Dan dana pagi lagi. Mun ngak nikah terus sembian tengka ija ke ban sambian pujuk ni ke ban ambian sampai sesepuh ni kaya oleh ban ambian berarti sambian benikun ngarep buah melolo tapi pungkane seram ban sambian pungkane putok ban ambian bukti aki ambian bekal banyak buah na rezeki bekal lancar sambian. Al-Fatihah. Ambola mayu mulia. Lah saja siapa sekujak 10 menit boleh. 10 menit aja tak jodan nin ban Pak. Kawan, mantar iridon na ban Allah kapigi. Setuju ni nga terki odi terki sehatah. Tahun datang terki tabangkia boleh. Jangan pernah mengkhawatirkan Ramadan pasti datang mun Ramadan bakun datang. Mare bulan Reba tak kira padang sung sabal bakun Ramadan. King sengitek napa? Ba tak kau tak ketemu ban Ramadan. Mun Ramadan bakun datang. Ba abaan terki tebangki ban Ramadan. Kemai mesti nala. Mesti. Pasero anu na. Duan gula. Ya mayo. Jadi makon jarang jangan diajar MC menikah. Kita orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat.
وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وأوصل جميع الثواب ما قرأناه ما تلوناه ما عملناه من الأعمال الصالحات في هذه الساعة هدية واصلة إلى حضرة حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وأرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مداخلهم ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم. اللهم أعل درجاتهم في الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.